The war. What's more opposite to music? The silence of ruined cities and killed people. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy kembali membuat video pernyataan terbaru. Kali ini ia menyampaikan pidatonya dalam ajang Grammy Awards 2022. Dikutip dari nighttimes.com, dalam sebuah unggahan video tersebut, Zelenskiy memohon dukungan dalam menghadapi perang melawan Rusia. Ukraina telah menghadapi serangan invasi Rusia sejak Februari 2022. Dalam pidatonya, Zelenskiy menyebutkan lebih dari 400 anak terluka dan 153 meninggal dunia. Ia mengatakan akan membela kebebasan untuk hidup dengan cara apapun. Menurutnya, perang tidak akan memilih siapa saja yang bisa bertahan. Kini Ukraina banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Para musisi telah membuat pernyataan yang menentang invasi Rusia ke Ukraina. Mereka akan memberikan dukungan penuh dengan mencabut beberapa musik mereka dari penyedia digital di Rusia. Termasuk Recording Academy bekerja sama dengan Global Citizen yang menyoroti inisiatif berdiri untuk Ukraina. Tak hanya itu saja, para artis juga membuat konser amal di seluruh dunia. Kini para donatur berhasil mengumpulkan dana lebih dari $100.000 untuk membantu warga terdampak di Ukraina. The war. What's more opposite to music? The silence of ruined cities and killed people. Our children draw swooping rockets, not shooting stars. Over 400 children have been injured and 153 children died, and we'll never see them drawing. Our parents are happy to wake up in the morning in bomb shelters, but alive. Our loved ones don't know if we will be together again. The war doesn't let us choose who survives and who stays in eternal silence. Our musicians wear body armor instead of tuxedo. They sing to the wounded in hospitals, even to those who can't hear them, but the music will break through anyway. We defend our freedom to live, to love, to sound. On our land, we are fighting Russia, which brings horrible silence with its bombs, the dead silence. Fill the silence with your music. Fill it today to tell our story. Tell the truth about the war on your social networks, on TV. Support us in any way you can, any but not silence. And then peace will come. To all our cities, the war is destroying. Chernihiv, Kharkiv, Volnovakha, Mariupol, and others, they are legends already, but I have a dream of them living and free, like you on the Grammy stage.